дуруд мегӯем ба шумо тамошобиёни азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Пешниҳоди шумост нашри дуюми даври дуюми барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ. Ва имрӯз бошад гурӯҳи эҷодии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамроҳи дастаҳо аз донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар маҷмӯаи Истиқлоли пойтахт ҳузур доранд ва омодагиҳо мебинанд барои оғози ин барномасобиқа. Ногуфта намонад ки дар нашри навбатии барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ 4 даста аз 4 факултаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ иштирок хоҳанд кард. субҳ дар фазои сарсабзу дилкаши муассисаи давлатии майдони Истиқлол воқеъ дар қалби шаҳри Душанбе. барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ бо ибтикори муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ роҳандозӣ шудааст. ҳадаф тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди намудҳои варзиши сайёҳӣ, муаррифии имконотҳои боғҳои фарҳангии фароғатии пойтахт ва таҳкими равобити дӯстона миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар аст. муассисаи давлатии майдони Истиқлол бо муҳити назаррабою гулзор, дарахтони сарсабз ва бо баландтарин бурҷи рамзи истиқлолу озодӣ дар пойтахт барои ин мусобиқа муҳити муносиб фароҳам овард. пеш аз оғози мусобиқа, доварони Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон ва масъулин дар бораи қоидаҳои роҳгардаи масофавӣ ва аҳамияти он ба саломатии маълумоти муфассал пешниҳод карданд. роҳгардаи сайёҳӣ як намуди дастраси варзиш буда ба беҳтар шудани кори дилу рагҳо, мустаҳкам шудани мушакҳо ва коҳиши стресс мусоидат мекунад. доварон қоидаҳои баргузории мусобиқаро низ шарҳ доданд, ки аз рӯи он иштирокчиён бояд бо низоми муайян қадам зада аз давидан худдорӣ намоянд ва меъёри муайяни асодаст ва пояҳоро риоя кунанд, вагарна бо ҷаримаи иловаи сонияҳо ва хориҷ шудан аз мусобиқа рӯбарӯ мешаванд. биандагони азиз, айни ҳол ба ҳамаи иштирокдорони дастаҳо рақами ягона тақсим карда дода шуд ва аллакай пас аз чанд лаҳза дар ду навбат рақобатҳо миёни писарони дастаҳо, яъне аз намуди роҳгардии инфиродӣ миёни писарон ба масофаи 1600 метр шурӯъ мешавад. инак лаҳзаҳои хеле ҳам ҳассос барои иштирокчии таҳти рақами 3 ва 5 фаро мерасад ва ниҳоят аввалин шуда иштирокчии таҳти рақами 3 ба хати мара мерасад. пас аз чанд лаҳза доварони Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон натиҷаи мусобиқаро аз намуди роҳгардаи инфиродӣ навбати якум байни писарон муайян хоҳанд кард.
در فاکولته متماتیک اینفورماتیک تحصیل میکنم و در این مسابقه چرابینی که در میدان استقلال برگزار شد ما فهمیدم که هر یک نفر باید به همین نمود ورزش مشغول شود که در این ورزش بسیار بیماری ها فایده دارد که ارگانیسم ما رو باور میشه. من اولین بار است که در این مسابقه اشتراک میکنم و جای اول رو اشغال کردم. инак навбати дуюми рақобатҳо миёни писарон оғоз меёбад ва 9 нафари дигар аз писарони дастаҳо бояд масофаи 1600 метрро бо риояи талаботҳои қоидаҳои роҳгардии сайёҳӣ тай намоянд. биандагони азиз, ҳоло лаҳзаҳои хеле ҳам ҳассос барои иштирокдорони таҳти рақами 19 ва 28 фаро мерасад ва ниҳоят ҳар ду иштирокдорон ба хатти марра мерасанд ва менигарем ки мувофиқи натиҷаҳои ҳисобкардаи доварони Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон дастаҳо аз миёни писарон ба чӣ натиҷае расиданд. در برنامه تلویزیونی مسابقه سیاحی اشتراک کردم و یکمین بار است و مسابقه خیلی خوب گذشته ایستاده است و با من معقول شد. در نمود انفرادی اشتراک کردم. من توصیه میدهم به جوانان که آمده مشق کنند، ورزش کنند و سلامتی خود را نگاه دارند. биандагони азиз, ҳоло рақобатҳо аз намуди роҳгардии инфиродӣ миёни духтарон оғоз меёбад ва 9 нафар аз духтарони дастаҳо бояд масофаи 1600 метрро бо риояи талаботҳои қоидаи роҳгардии сайёҳӣ тай намоянд. духтарони дастаҳо ба хатти марра наздик мешаванд ва ҳамин тавр аввалин шуда иштирокчӣ таҳти рақами 1 ба хатти марра мерасад. ҳоло бошад менигарем ба натиҷаҳои ба дастовардаи духтарон аз намуди роҳгардии инфиродӣ миёни духтарон.
در مسابقه راهگردی سیاحی میان دختران اشتراک کردم و سزاوار جای اول شدم. توصیه می‌کنم که به این نمود ورزش مشغول شوند و این برای سلامتی آنها خیلی فایده آور است. کار دل و رگ‌های خونگرد را بهتر می‌کند. тамошобинони азиз, ҳоло рақобатҳо аз рӯи намуди роҳгардии гурӯҳӣ миёни дастаҳо шурӯъ мешавад ва аллакай дастаҳо ҳам омодагии худро дида истоданд. Як нозукии гузариши даври намуди роҳгардии даставӣ аз дигар намудҳо дар он аст ки агар дар намуди роҳгардии инфиродии иштирокдорон аввалин шуда ба хати марра мерасиданд ва ҳамон вақти иштирокчии аввалин ба ҳисоб гирифта мешуд, дар намуди роҳгардии даставӣ бошад вақти иштирокчии охирини даста ки ба хати марра мерасад ба инобат гирифта мешавад ва аз рӯи ана ҳамон доварони Федератсияи варзиши сиёҳии Тоҷикистон ғолиби ниҳоиро муайян хоҳанд кард. дастаи якум бо як рӯҳияи баланд хати марраро убур кард. онҳо бо қадамҳои устувор натиҷаи хуб нишон доданд. ва акнун дастаи дуюм аз хати старт бо шавқу ҳавас ба роҳгардии сайёҳӣ оғоз мекунад. чеҳраҳояшон аз талоши қавӣ барои пирӯзӣ шаҳодат медиҳад. дастаи дуюм бо натиҷаи муносиб ба хати марра мерасад ва охирин иштирокчии онҳо бо суръати нисбатан беҳтар мусобиқаро анҷом дод. дастаи сеюм низ аз хати старт ба роҳ баромад.
дастаи сеюм хати марро бо муваффақият паси сар мекунад. онҳо бо ҳамоҳангӣ ва талоши дастаҷамъона натиҷаи беҳтарин ба даст оварданд. ва инак дастаи 4 аз хати старт ба роҳгардии сайёҳӣ шурӯъ мекунад. аз чеҳраҳои онҳо аён аст ки барои ба даст овардани натиҷаи боз ҳам беҳтар азми қавӣ доранд. дастаи 4 тавонист бо ҳисоби вақти камтарин ба хати марра расад ва натиҷаи аълоро барои тамоми даста ба даст оварад. ва инак менигарем ба натиҷаи ба даст овардаи дастаҳо аз рӯи намуди роҳгардии гурӯҳӣ. دانشگاه آموزگاری فعالانه اشتراک کردند. در این مسابقه 4 دسته از 4 فاکولتت بودند. فاکولتت فیزیکا، فاکولتت زبان روسی، فاکولتت فیلولوژی تاجیک، فاکولتت تاریخ و حقوق اشتراک کردند. امید دارم که شاگردای عزیز دانشگاه آموزگاری من بعد در مسابقه شهری یا که جمهوریوی فعالانه اشتراک کنند یا که جا بگیرند. نه فقط گذراندن مسابقه برای مردم، حتی هر شخصی که برای سالمی خودشان راهگردی زیاد میکنن فایده کلان دارد. هر هفته دانشجو آموزگاری نزدیک است این باغ استقلال، باغ احمد دانش میروند، مشقای پگاه‌ریزی میکنن، سیر سیاحت میکنن. برای جوانان این بسیار فایده کلان دارد. بسیار خرسند هستیم که بوری اول از عهده همین ورزش یعنی راهنوردی مسافری به خوبی میبروید. حالا که اینجا بسیار چیرو دریافت کردیم که میتونیم در آینده برای مسابقه های درجه بین المللی یعنی جمع آوری کنیم و دسته یگانه تاجیکستان در مسابقه های سطح بین المللی اشتراک کنه و جای سزاوار را صاحب باشه. جنبه بحث میکنیم از نمود انفرادی بین پسران. ما اینجا حساب کردیم جای سیوم دوم اولا میخونیم اشغال نمودن جای سیوم از نمود انفرادی بین پسران اویف آیت الله 5 دقیقه مسافه ما را طی کردیم. خب برای اشغال جای دوم اکرمزاده صابرجان 4 دقیقه 53 ثانیه. برای اشغال جای اول جمعبایف امیرجان 4 دقیقه 52 ثانیه. خب موفقیت آرزو دارم که در دوره فینالی رام همه فعال باشه و جای سزاوار صاحب گردیم. خب مرحبا. خب نمود انفرادی از بین بانوان ورزشگر رقم 27 برای اشغال جای سیوم و چوش چوه سفینه 5 دقیقه 49 ثانیه. ورزشگری رقم 26 میرزا کوه صدبر 5 دقیقه 48 ثانیه. برای اشغال جای اول ورزشگر رقم 1 زایرزاده شرافت 5 دقیقه 47 ثانیه. خب مبارک باشه. بود مسابقه آینده ما انتظار بین دانشگاه رقابت میکنه. شما حالا که روخت گرفتیم برای بین دیگر دانشگاه
یعنی رقابت خود دوام میتین از نمودی انفرادی مرحمت از نمود گروهی جای سوم مشغول کردن گروه یکم 5 دقیقه و 55 ثانیه جای دوم مشغول کردن گروه سوم 5 دقیقه و 54 ثانیه خب برای اشغال کردن جای اول گروه چهارم 5 دقیقه 41 ثانیه خب تبریک میکنیم از نمود گروهی یعنی گروه چهارم روخت گرفتگی برای رقابت بین دیگر دانشگاه مسابقه آمده و биандагони азиз ҳамин тавр нашри дуюми даври дуюми барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардии сайёҳӣ бо эълон намудани доварони федератсияи варзиши сайёҳии тоҷикистон натиҷаҳои имрӯзаи ба дастовардаи дастаҳоро ки донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар он ширкат варзид эълон кардан ҷамъбаст мешавад ва ногуфта намонад ки дар даври ниҳоии барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардии сайёҳӣ дастаҳо миёни дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар рақобат хоҳанд кард ва дар даври ҷамъбастӣ онҳое ки ғолиб мешаванд бо тӯҳфаҳои арзишманд ва албатта диплому ҷом ва медалҳо қадрдонӣ хоҳанд шуд. варзиши сайёҳӣ боз як қадами устувор ба сӯи нерӯмандӣ ва тансиядист. пас ҳамеша дузори сайёҳат ва варзиш бошед.